March ni somni pali sang ni somni parugani hey Donald Trump chuan in darkar somli pare thun ka pe cheunga ani lo chuan atia amaro chu khatiang ani hnuak khanin ninga chung atilea amale ma kha huna in pele ani enge moni takthil atheng don in alang ani hemi chungchang kan react an ma hianin zostream Android mobile application app hi kan shelok cheunga Google Play Store china download theya he Android mobile application app ania Android Smart TV aman theiboka zostream app hianin movie chi sang mizo tonga lelin savek munom tak a en theya ke drama Hollywood Bollywood serial engkim mizo tonga lelin sa en theya ni tin zostream app mizo ma chuanin pay-per-view le subscription nei kop masaberania kan subscribe naman milzelin account te point share theyani zostream app hi Google Play Store atang lo download ula he app atang hianin movie munom tak mizo tonga le linsa in lo endon ani o ole tuna chuanin kan react nang tuna hianin Trump hianin Iran ta na clear car poimo mai Kirk Island kan ti hi lak atum niin news tam tak te chuanin an report le chan to ani amaro chu hetianga news tam takina anron report lai hian inga tinge Trump hian in dakar somli pariat Iran huna pek nuwa ninga chung anga le don ti hi zona poimo takani he video hian in chan kan tum do dani achan chu Trump tactic hi aril ang reng khop mai ani ngai tu ve fe hi angai achan chu dakar somli pariat nuwa khanin Trump kha ron kal chuaka tu na hian in Iran ten hian in kanin beme kani kanin biak naki atha khop maya a productive khop maya chu wang chuanin hetianga thataka kanin biak awang hianin ninga chung chu US le Israel te hianin Iran energy infrastructure energy and siam chuana electric and siam chuana te hei te hi pakhat ma abei turani lo atidai mai ni Trump a chuan a positive rem khop mai hetia Trump a ber Trump a ber ron tong chodana chuan amaro chu Iran lampang chuanin kan in belo anon ti vele tat mai boxia kami han soi zaw le lo kila thil dang kan soi tran kan soi le mai mo voina video ke na phe chuanin Trump pakhan strong lai de pungpung me Trump pakha ami je ve rim ane Iran te lampang khan ni mirong kola kan in bia miron kol ta ka kha chuan te kha atia amaro chu Iran lampang kha chuanin phana samai ni Trump anen hianin Trump te administration te hianin direct in biak na engma kan nei lawa kan in belo shrim ti zongin Iran state media te lampang chuanin an soidei kan ti to kha kami hakan ron soilang lai shrim ani a main topic kan lu tran mai mo ti chuanin tuna hianin Trump hianin dakar somli parin no khanin ninga chung beilo tura ti ta omje chu hei hi Trump hianin ama hun a in peti na ani ama hun a in peti omje chu Iran te lampang chuanin Israel te pon la beireng tho an la beireng tho amaro chu US le Israel te hianin chet an la chi alo tuna hianin US Sipai sangli zanga tanga sanga don vel hi tuna hianin Middle East lampang an ron pan me ka ngai ania Middle East apon om to mai thei ani hei hi engwange kan ti chuanin Iran ta na clear car poimo tak Iran economy ta na poimo Iran atanga oil thon suwa zong za asom kwa kaltang na mun Kirk Island he clear car poimo lutuk hi Trump hianin lak atum don nin alangani to na hian he clear car hi Trump hianin ala a chefu viewani chuanin Iran hianin Strait of Hormuz an hon pha mai thei amaro chu Trump hi a cheswal vaiani chuan Iran hianin Strait of Hormuz an khar lui te tanga Kirk Island na US Sipai omte kha an be shepanga khami ba ka khanin Middle East ramdang Gulf countries kan ti ang chi ho energy infrastructure te an desalination plants te kha Iran lampang hianin an kap du wak mai theiani hemi ani awang hianin Trump hianin ninga chung huna in pe moni chu oti thei turani tin Trump hi achefu ani ro chuanin soitong khanin Kirk Island kha khami thiar kar poimo lutuk Iran ta na poimo lutuk kha khami kha ala theiani chuanin he thiar kar hi indu let le ani ngai chuan Strait of Hormuz hong ula ti chon he thiar kar hi kan hlan le don chiu ni tiang zo te po khanin anin dor theiani indor na ha kal thei a engzo ga thir chuan March ni som pathum khani ta in ka ria khami ni khan US te chuanin Kirk Island na Iran Sipai mun poimo tak an military infrastructure kha an bom chhetri mai ani khami thiar kar poimo lutuk kha amaro chu khami thiar kara oil da thatna angchi te khangero kha chu engma US lam pakhanin an bom chemi alo thungani kha a omzia chuanin US te chuan kan du chuan Kirk Island he thiar kar poimo taka oil infrastructure te hi kan ti chiat sak thei cheu kan du phot chuan
amai ro chu kan ti chiat sak ri lawang cheu chu wang chuanin march ni som pathum a dei to khanin ka ria US lampang chuanin Iran hena Strait of Hormuz hi hongleng ha ro tin order a pe a thuwa sila ama ro chu an hlo cham enge thleng ti chuanin Iran in an hong du lo Strait of Hormuz kha an khar lui tet ti chuan tuna hianin khatianga bom mai du tok lo khanin Trump hianin khami Kirk Island khami clear ka rakha sipai chakna manga lak atum do ni na langa amaro chu ta taka hian an film khur em em ani hemia wang hianin Trump hianin ninga chung huna in pek belanga ngai thei ani mo hemi kan soina chan chu Kirk Island khalata se Iran khanin Middle East ram sang sang te energy infrastructure poimo tak tak kha an ka chiat sak chuan Middle East ha mitam tak tui in tur nei lo ten ano mga anram economy te pon chiat pha anga ka thin thleng ve thei ani chu wang chuanin hetianga ninga chung hun an in pek bel na chan pakhat ni theya lang chu Middle East ram sang sang te an energy infrastructure mun poimo tak tak bulvela hianin air defense system an set up bel don emoni chu tu ninga chung hian ti khanga idan om thei ani achan chu ninga chung te me hun an in pek bel kha chu atam ve em mai ani hemi ninga chunga Middle East ram sang sanga an desalination plants tui in tur thiang lim an siam chona mun bul naya air defense system ten lo set up theya electric an siam chona muna air defense system ten lo set up theya khatiang ani kha chuanin US le Israel te poni mai the US tan te po khanin khami thliar kar poimo lutuk valak mai te po kha antan kha chona ngam om ve de udon ani amero chu khatiang ani lo kha chuanin Trump te po hian country reng tur chu Middle East ram atang hianin pressure hi andong na lutuk ani inva beya hey keimani miron beilet de ya hetianga miron beilet reng hi chuanin omzi om hleinem regime change indua anram rorel lai sarkar pai thak indo in pai tha thei bok si lo tiang hanin Trump te po hianin Middle East ram dang te atang hianin pressure hi andong ve na rin nomani achan chu US hianin direct takin an tur mi elawania United States an ram hian direct takin an tur mi elaw tu nan indo na hi Middle East ram te hianin an tur na salutuk mo kakatilom thayani ti chuanin kan share le tur pakhat chu hemi Kirk Island he thliar kara hianin Iran te po hianin an sipai te hi an da ve in rin nomani sipai ven him nat tello hatiang Iran economy ta na thliar kar poi molu tu khatia da thu ringot atia da ringot thu kha omlo shrim chu wan chuanin he Kirk Island a hianin Iran lampang po hianin an sipai tam takte an anti-aircraft em chun nei chuan ka ring lo ma ro chu khatiang ang rocket te missile te eng emoni chu an da ve nge in rin om chu wang chuanin hetianga Trump na Kirk Island lak atum hi apui viawang abon viawang achefu ani chuanin Strait of Hormuz a hontir thei mai theianga achefu lo ani ero chuanin Middle East ram hi tun ayana sale zual hianin aboile noi thein na rin nomani hei hi ania ngatinge darkar somli pariat nuwa ninga chung te me Trump hianin huna in pek bel ti hi hei Trump hian huna in pek bel ka ti na chan chu mo mithan kha chuanin Iran ninga chung huna pek bel ai ati mai the amaro chu Trump hi afinga ha tong buan na chu afingan ami alawa atian khovel riata chuanin Iran hi ninga chung hun kan pek bel antia amaro chu ninga chung khanin eng United States te hianin Iran beinan eng rom man nge an lo siam le anga khoi mu na nge sipai an wada belanga eng missile nge eng aircraft anti missile mo khatiang a stock zo to ate interceptor stock zo to ate an restock le ang khoi nge khatiang thil zo kha thengang ti kha ninga chung khanin ngai to thlen ve kha nga yani chu wa chuanin tuna hetianga Trump an ninga chung ama huna in pek bela hi hei apoi modon tin ninga chung huna in pek belta omje chu Trump hian in ninga chung US le Israel te hianin Iran energy infrastructure hi kan bei lawang an bei turan ni lawati ani ninga chung hi nga kherang em ti kha zona om thei ani ninga chung nga kherang em ti kha zona om thei ni ni thum nu wa po Trump hianin chet alele thut thei achan chu Trump ania a hriat lo ka thil thleng thei ani chu wang chuanin
นี่ติดเฮียนี่นิวสิไงอีเวนต์อันนี้เดี๋ยวท็อปไม่นี่ไงอีเวนต์ไงอันนี้เดี๋ยวท็อปไม่นี่อ่ะปุยเพียวังอ๋อข้าติดส่งข้าตุ้นจุ่มวิดีโอตานะตัวสีกิมเสียงอ่ะกันหันสวยราวไทยเจ้านี่วิดีโออะไรกันนี่หมดเลยเท่าตอนเนี้ย